Assalomu alaykum, hurmatli mekendeshlar, tug'anlar. Bugun 6 noyabr Jalobod shahrida Orus bozor, Baraxolka yarmarkani bağlarini bilelik tug'anlar. Açıldık bugün. Kecha es alуу gün boldu. Jamg'ir bugün bir bozor kun bo'lib o'tgan. Tug'anlar, sizlar videoga oldindan like knopkani ayavay bosib o'tib ketdingizlar. Kanalımızga xattalmaganlar xattalib, baya рассказать деген кнопкасы бар. Переслать деген ош кнопканы басып группаларга таркатып коюңуздар. Шундай сонун так маалыматтарды биринчилерден көрүп каласыңар иншалла. Бүгүн базар кандай болот, эмне бар, ошону жалаң сиздерге азыр тартып калтырып кетем туугандар. Баштадык, кеттик секейин басып шашпай базарды көрсөтөйүн сиздерге эмне бар. Базарда эмне жок, элдер кандай бүйүмдөр ап чыкты бүгүн. Ошону жалаң калтырып коем. Жаңгак. Местный жаңгак окшойт. Деген жардам кылып койсоңор, сонун болот. Күрүчүбүз каердики, канча сом? Аралдыкы, 130. Аралдыкыбы? Аралдык экен, 130дан сатасыз. Жакшы күрүч экен, ой, көрүнүп турат, эски күрүч экен, Катты күрүч, яңгы. Яңгы күрүчпү? Жаңгы күрүч, катты күрүч экен. Тартып жүрөсүр. Ооба, тартып атат. Интернет, YouTube'га көрөсүз. Bu karburatör Mazda 626. Так, келin. Карбюратор Mazda dediniz булар? Так, мына жакырактан көрсөтүп коеюн сиздерге. 626. Канча сурап атасыз ака баасыны буну? 2000 сом, Мына Маздасы бардарга ушундай карбюратор бар экен. Так, сизи мына аккордеонду өзү кече мага жазды комментарийге. Иштей турган аккордеон болсо тартып кой. Канча сом? Бир эженикиби? Иштеткен не бар жок, Ата кичине каратып коюш керек экен. Азыр бунда баасыны билип коебузга аракет кылабыз. Канча сом телевизор ака? Канча? Телевизор 1,5 миң сом, 1,5 миң сом телевизорду баасы экен. Так, жакшы, дагы көрсөтүң. Эмнени? Мына 14 баллон диска запаска иштеткени, шинасын азыр өтөйүнчү. Көрсөтөм шинаны сиздерге. О, жакшы экен, протектор. Протектор үчүн. Так, киргизеңиз канча сом ака? Иштейби? 1,5 миң сом, Баллонду айтпадык. Баллон 3000 деп атасыз, коммент бересиз. Чалышып. Так, баллон 3000 сом экен. Так, крупныйлерди тарттык, жалаң. Оны майтофон, сайтофондорун көрүп чалып билесиңер. Айтың номериңизди айтың ака. 558 22 22 18 18 78. Мына күрүч боюнча дагы чалып барасыз да? Количество бар. Бар. Чалып. Каплаба. Каплабам алса болот. Оптунга бар экен. Болду, чала бересиңер. Иншалла. Так, мына орус көрүнбөй атат бүгүн. Нержавейку забрали, да? Отлично. А что есть? Снять? Есть, да, еще одна? Хорошо. Дагы бир нержавейкасы бар экен. Алдыңкы видеолорду көрсөңүз, бул акан ассортиментин калтырып койгон. А что покрупнее? Казан сколько стоит? 1000 сом, да? 1000 сом экен казан. Капкабы мен. Это на 10, 15? 10, да? 10 литров. 10 литр. 8-10 литр. Eski sovetskiy қазан. Автоматтар бар екен, eski автоматтар. А эти сколько стоит автомат? Это старый, да, вот эти советские? Нет? Это наоборот новый американский. Это американец? Американский кен. Так, почем вы сказали? По 100 сом 5 штук, да? 5 штук бар екен. Так, стабилизатор, достор, стабилизатор керек болса да калтырып коем. Так. Запчастар боюнча шул акамге чала бересиңер. Азыр мен еще раз номер телефона аста. Это тоже ваши. Так, бул жерде объявлениялар бар экен. Одеяло, стенка бар экен. Это мебель, да? Не вытаскивайте дома, все покажем. Если что, клиентам мебель, үйдөн сатылган орустарды, сатылган бүйүмдөрү керек болсо, азыр номерин калтырам булар. И продается дом. Шу жерде эле. Мындай кылып туруп, но дом сатылат.
достор. Орус базарының жанында. Bundağı hazır номерini kaldırıp koyuyorum. Так, давайте номер диктуйте. Все, что можно рассказать, я рассказал. В смысле, телефона? Ну да, чтобы звонить могли. И насчет дома, насчет мебели. Пиши 0551 0551 0709 0709 53. 53. Все, хорошо. Оставили наш номер. Так, kettik ha. Дағы міне бар, жоқ көрелік, достар. Мына жақта коляска бар екен. Бұл өткенкі видеода қалтырды. 6000 да говорил. Да? 6000 сом деген өткенкі видеода бар. Коляска, достар. Азыр көрсетемін сіздерге. Бұндай қылайын да. Так. Россиядан келген екен. Двойка екен мынандай. Люлькасы. И мынандай сидячийsi бар екен. 6000 сом deyil отат. DVD'ler. DVD қаншадан дедің? 500 сомдан mı? 500 сомдан DVD iştey тұрып. Мына телевизор 1000 сом телевизор. А мына ақырғысы 600 сом екен. Телевизор 1000. Микроволновка қанша? 2000 сом, а? 2000 сом микроволновка бар екен, достар. Скидкасы бар, бір көрсетіп қойышыңыз керек. LG екен, жақсы. Кореец. Так, бұл жақта көп бұйымдарды да алдыңғы видеоларды көріңіздер, достар. Номерлері бар. Мына қанша мынаның? 2,5 сом, а? 2,5 сом. Бұл жақта соликтері бар екен ұшы болан. Оның 500 сом деген бұл адашпасын. Ходоноктор, достар. Номерін алайын ба? Сразу номерін алайын. Айттың номеріңіз. 0999 00 45 31, а? Ошы номерге байланасыңар, достар. Бема сүйлөші бұйымдарыны көрсетіп қой. О, велосипед соның кені. Велосипед кімді? Қанша сон? 2000? 7000, а? 7000 сом кемін бар екен, достар. 7000 сом шындай сонын велосипед бар екен. Жаң екен, мына көрініші дағы жақшы екен, достар. О, жаң екен, а? 7000. Мұнайым сатылау? 18000, а? Сатылады. 18000-ге бая горный бар екен, достар. Балондор декен. Бұны тоғда миниш керекті, достар. Бой таш башыңыздан кетереді. Так, номерлеріңізді қалтырып қойылық, а? Satış gerek de bularda. Так, hazır номерін алып берем, достар. Так, 7000 сом сіздікін айтып қойым бір номер. Сіз айтып өрің анда сіз... Номерім жоқ та. Сізді? Hazır қан. Номерін айтшы. Өтіп мен азы түшіп кетем. Телефон бар ба, әке? Рекламаға қалтырып қойым номеріңізді, велосипед. Велосипедті рекламасыға дейін. Айтыңыз, диктуйте. Телефonu var. Да, чтобы звонить қылып алып кетеді де жесі. Senin telefonun neçeydi dost? Hem baya bazarda satılır. Alacanıkın neçeydi? 555. Ha, boldu. Men nomerini жазып koyayım. Videonun asla жазып koyayım. Так, үйім nerede? Ne bu? Hali baya Avirlo deyü. Avirlo var eкен. Kimike bu? Yok. Sizi düşmeyiz. Çok oturmayın. Kançasın? 4000, ha? İşte boldu. Bar çok işte 4000 som Avirlo var eкен, dostlar. Soğuk onun. Canlı eken. Ecek bekleyin numarınızı. Aytın çalıp. 552 59 95 59. Bunda Avirlog boyunca ecemge çalıp satılıp alıp ketesiniz, dostlar. Kettik. Hoppa. Tak, dostlar, kettik dağım. Ne var? Çok körüp hazır tartıp keteyim. İnşallah. Kurtkalar ayağa göken. Обувь женский. Hem giyim kılgan özüңөр gelip körüp alıp ketseңер жақсы. Baya çoң büyümlerde nomerini ala turganlardı, nomerlerini alıp kaldırıp koyuyoruz. Gilem kimden?
Sizniki emasmi? Assalomu alaykum. Zo'r. Tak, gilamdesini taqaladik. Bizniki emas deydi. Mayli. Bizniki emas. Gullar tartib qo'ydi ekanlarga. Так, достар, sekin basaylikchi dag'im ne bor, ne yo'q. Tarta, no. Так, balonga keldik endi. Protektor sonun kerak, qani zimni 14 a? 15 da, 15 balon, 4 штуки. Qancha so'm so'ratamiz? 8 ming so'm. 8 ming. Buni arava kelishga qancha? Satılmaydı. Так, брат, номер оставим, да? Если что, позвонят, заберут. 706. Так, 706, дальше. 88 05 25. Ошо номерге байлансаңар, чөт, насчет баллона. Ема сурап, достор. Жаң екен, состояниясы дагы жакшы екен. 15 баллон алып кетсеңер болот. Так, мына бу жакта бүйүмдөрүн калтырып коюм, китептери бар экен. Баягы өткөнкү видеодо баллон сурагандар болду. Кийим, көп кийим. Кийимдерди көп түрү бар экен. Так, nerede? Sonu. Lom qanchaydi? Kuvalda. 1200 so'm kuvaldalar var ekan do'stlar. Instrument rejimda ko'p ekan. Mana damkrat qanchaysa kichkinaki? 800 so'm, 800 so'm ekan. Yaxshi. Baltalar qancha dedingiz? YouTube qaysi? Reklama. Balta qancha dedingiz? Ey, sizni tartpay aytam, men betingizni yashirib o'tirib, yerga qarab turadi kameraga. Quchoqlat oldi. Men odam tartpay. 1,5 ming so'm. 1,5 ming balta. Rahmat ayji, qijolat o'g'li betterdi tartpaymi hech kim. Biz sizlar dile tartib qo'yatam buyumlaringizda. Qanday buyumlar olib chiqdi. Imno tishkida ayting aja, buni klienti ko'pchi? 6 ming so'm. 6 ming so'm. Shunday do'stlar. Biz ko'p ayol kishilar tartmayam deydi. O'shaga nomerini ham olmayam ko'p kishilardan. Javob chiqdi. Горелкалар ekan. Есть чётко. На старости я тоже иногда вот это оказывается гипонемия. Вау. Qancha so'm? Сколько? 1000 so'm kelganlar, ha? 1000 so'm kelganlar ekan do'stlar. Ejemda. Так, buni qoldirib qo'yaylik, ham internetda sotamiz buni. Так, bu kostyum, do'stlar, bayaqi svarshik, svarочный, o'shunday ishlarga kiyila turgan uniforma shapkasi bor ekan, do'stlar. Bunday. И bunday ishtani bor ekan. Bu materialni ko'rib turasizlar-ku? Bay kuyib turgan material. Kombinezonda. Buni qancha dedik komplekti? 2000 сом. 2000. Номер оставим, давайте ваш. Номер. Не надо, пусть здесь, да, забирает. Kelib olib ketasin erken, ejim номер не хочет оставлять. Bu shunday 2000 so'mga shunday komplekt dag'i bor ekan. Yaxshi. Kiyimlar turi var. Так, instrument bo'yicha, instrumentlar bo'yicha. Hozir men nomerini qoldirib qo'yam. Так. Bu ishni bu yerda ishlay turgani bor, ishlamay turgani bor, pod remont deganlari. Yo'q, sotuvchi kerak emas. Hozir men nomerini dag'i bir jol yangilab qo'yamiz. Sog'om.
Eski videolarda görseňer nomeri bar. Bu adam. Kelsin. Akkumulyator kançası? Çağırıp koyam. Akkumulyator kança dep atasız? Akkumulyator satıldı. Satı berdiňer, kançaga sattınız? 1,5 mingge. Жақсы мына. Каска бар, каска канча? Каска 500 сом. 500 сом. Так. Нету. Уже ушел на металлолом. Нет, продал уже одно в прошлый раз. И что, почем они уходят? По 150? А это новые есть зарядники, да? Така номериңизге бир жаңылап коелук видеого. Анчадан бери жазбадык. 0774, то есть? Багель, что ли? Нет. 0501 744 455. Ошо номерге байлансаңар, бул инструмент, буюмдарын көрүп атасыңар. Шул адам менен сүйлөшүп, чалышып алып кетесиз. Сиз эмне алып чыктыңыз? Бул брат домкраттар бар экен. Так, домкрат канча сом бас? Bunu 700, bunu 800. 800 de. 700 сом экен. Так, печка нечта? Peşka 1000 som. 1000 сом. Так, включательлеріңіз келіп қалыптыр, а? Включателер 200'dön, 300'dön. Так, Тикодуку? Tiko'nun zaten yükleri 1,5. 1,5 комплект. Так. Бычактар бар экен бул нерселер. Канча экен ана колуңузда? Барам Bunu 800. Вообще жин экен ба? Үйгө бара алам, бара албайм ба. Так, айтың номериңиз экен. Калтырабыз. 774. Аха. 20 32 90. Ana, şu balaga çalıp, mına büyümdарын tartıp koydum dostlar. Septeri var eкен. Çalıp alıp getiresinger inşallah. Tak ettik. Alıp koyun, жазып alın da. Katıp koyuyoruz. Men после работы, да? Пообщаемся. Болды, ака? Табуреткалар қойып. Так, швейный машина көріп қалдым. Швейный машина. İsteyik. Қанша сом сұратасыз? 5000 сом. Кемі бар мына достар, 5000 сом. Швейный машина. İsteyik. Коробкасы менен автомат. Так, номеріңіз айтың. 990 01 14 Ошо номерге байлансаңар, швейный машина боюнча толук маалыматты алып, сурап алып кетсеңер болот. Рахмат. Так, он жерде. Сизге? Эски жок экен. Так, дальше кеттик. Мына задний вид издегендер болот, тест сынат бул нерсе. Задний видтер бар экен бул жерде. 200 сом, а? Жакшы. Но фонарьлер канчадан задний? 150. 150 сомдан. Жакшы. Так, эмнеңиз бар дагы? Тартып атам, жалаң көрсөтүп коебуз дүйүмдөрүн. О, чомадан дагы жөн сонун экен, а? Так, жакшы. Трубалары бар экен. Глушитель, да? Глушитель бар екен бір машина. Қандай машина екен? Автозапчастар достар, аябай көп. Бай бирдеке издеп келсе, табасыңар, Кудай аласа. Гүлдөрдүкүн жаздым агы, гүлдөрдү аз бааларын калтырып коем. Так, гүлдөр канчадан болот атеже? Канчадан? 100 сомдан. 100 сомдан екен мына. 100 сомдан. Горшокко салынган таяр гүлдөр 100 сом. Жакшы. Мо тен? Тендер сизден брат? Канча сом тен? 400 som. Sizniki aka 400 сом. Katta tenlar ha bu. Так, ну кичинекелер канча экен? 350 som. 350 сом. Так, дагы эмнеңиз бар экен? Оно эмне чозо шланг экен? Bu traktörlerde gel, pritsepte işe diye. Так, пожарный шланг канча сом экен? 3000. 3000 сом. 3000 сом. Так, номериңизди айтың. 0551 Аха. 32 77 60. Ошо номерге байлансаңар, мына ассортиментин жалаң тартып калтырып коем. Инструменттери көп экен машинага. Ну, ключ газовый ключу бар экен, достор.
Ush nomerga baylanışıp qanday buyum bolsa surab alıp ketsenger bolot dostlar. Rahmat aka. Velosiped var ekan. Tak, hozir. Bu yoqda aksiya bo'lib o'tgan. Aksiya. Qaniz? Yekamanni beri qara desa. Ashay ayting. Mana menman. Ha, sizmi shep? Ha, bu yoqda shep qaytarding. Qanchadan bo'lib o'tib? Nima? Bog'lar-da uyni. Xolos, rossiyskiy tovar, opsion masha. Qanday olib ketish kerak buni? 100 so'mdan, 200 so'm, 5 so'm mana. Ha, razmerini qarab. Har xil. Bu hali boya rossiyskiy nelar-da? Hammasi rossiy. Bu. 100 so'm. Qani shepni nomerini yozaylik. Tak, 777 663 777 şu nomerga baylanışıp kulüç ko'ratasizlar. Har bala bor ekan. Chalib, сөйлөшүп, Optumga satatgan. Nomerini alıp, сөйлөшүp alıp keteresinglar dostlar. Tak, ketdik. Dag'im neler bor, tartamiz hozir. Tak, buna jang ekan. Ma kimden? Bek uka, qancha so'm bog'larni aytaymi? Nomin qancha so'm? 850 so'm. Jangi. Jangi? Tak. Başti jangi. 1,5 ming. Aha, buna 1,5 ming. Tak, kichinakelar 850, bu 1,5 ming. Dag'imning bor. Chulev sen? Nomering qoldirib qo'yaymi, yo'qmi? Jomon qiziqsin, savdo qildinglar kele, o'slardi yo'qmi? Çalışaptı. Qanchadan beresin de. Tak. Aka, men geldim. Şep, nomeri жаңылап qo'yish kerak-da. Sayloga aparib qo'ytirgan. Посудалары бар, bu balani. Pechkalari бар manda. Hozir nomerini qaltirib qo'yamiz. Keling aka, nomeringizni жаңылап qo'yaylik. Nomer Aytdi. Qongu. O O'rus bozorga kelib olasizlar aka. 2-3 yil nomerini qaltirib o'zi qo'y dedi. Yaxshi mayli. Chetdan olib ketasin ekan do'stlar. Ketdi. Gülder. Maylar var ekan. Sonuna. Yo'q, siz emasmi? Tovaringizni tortatam. Tak. Konditsionergimiki? Abduqohornik. Qancha so'mda? 2000 so'm turibdi. Ha, ventilyatsionniy konditsioner ekan boya. Jilg'oyda turgan. 2000 so'm. 2000 so'm. Saposhkalar bor ekan do'stlar, menga. Так, ketdik, дальше bozorda ko'raylik, nelar bor, ne yo'q.